Panam Pauxi Aroibi e Pauxing Kongosaraga, Manipur Top Senel Gimakedi Miam Thamzagi Ahanbada, Congress Ki Manifesto Naya Patra Fonkre, India Block Lengak Pyraklava, the political amasum administrative settlement Puronaba, Reconciliation Commission Siamgani Congress, NRC Su FMR Matang still Lengana Ngang Libasing Haizen Mangatani, Order Lairabudi Puturo, Congress Oirasu BJP Gimire Pesawat Megasandra. Congress की वेब लोकसभा मिखल की मैनिफेस्टो नया पात्रा फोंख्रे मणिपुर की इरांग लोइसिंदुना तंगदो लेताब पुरक्पा इरांग असिदा अवाब मनि खुदोंग सादब थेंगनरि पसिंगदा मापुंग फाना कंपेसेशन पीब ngमगदबा डिस्प्लेस्ड पर्सन कंपेसेशन एंड रीसेटलमेंट्स बिल अमा पार्लियामेंट पुथोकनबगी वाफम यावरि बीटी रोड लेबा कांग्रेस बोन पांगथोकिब थौरम अमदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट केमेका चंद्रन लुसिंगदुना तरागनिपान सुब लोकसभा मिखलगमरी लेना कांग्रेस की मैनिफेस्टो अदु फोंखिबने मैनिफेस्टो फोंबगी थौरम अदुर केमेका चंद्रन हाय बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट की थौसादब थौवोंग मणिपुर की इरांग असि हेन फिबम सोगनखिबने करिगुंबा इंडिया ब्लॉकना लेंगाक पैरकलबदि हौजिक लेरिबे स्टेट लेंगा असि सुंसोय सोयदना इंथुगनि लोइनना फुरुपसिंगी मरकत येंथिनरिबा असिगी वोरसिन प्रना बोहनगनि स्टेट की मियाम मपुंग फाना तंगदु लेताब पुंसीदा हंजिलंगनबगिदमक पॉलिटिकल अमदि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट पुरक्तुना तोखाई तोखाई तारुरब फुरुपसिंग अमुक हना पुंसिन हननबा रिकॉन्सिलिएशन कमीशन अमा सेमगनि महागना हाय स्टेट असिदा पालिब बीजेपी लेंगाना एनआरसी सुवमदि एफएमआर की मतांगना हाइरिबा ngangliba mayam asi haijinba ngaktani order amat leite haina magna maral sikhi order leirabadi PU Congress ta leirasu India block oirabasu BJP की मेरे पे सवके केमेगा चंद्रन मखाता ना हाई स्टेरसी द BJP लेंगा ना करी तौरी है बिस मियाम ना खंगसी BJP ना कानबा हाई दुना मिखल मयाशी द CM बंगलो दा ग्रुप कौदुना सेल खौजाव पी रबरा हाई बिगी वंग लाकले थवोंग असिमुक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थुवाइबने थवोंग असिदि अफबा मिरेप खन मंगमलोय इरांग असिगी मनुंग मियामना लेंगा कदाइदा लेख्रे लेंगा पाइरिबसिंग हिदाक तौगे थीब खंगद्रे हाइना मियामना लाउखिब खुलाउ कियादो मियामना निंगसिंगबियो इलेक्शन असिद मियाम बुसेलना थमहाइना गुमसाइखि कांग्रेस की मैनिफेस्टो द कुलंगाकपगी थौदांग लौखिबा नहासिंगबो स्टेट फोर्स द चंग यानबा लोसिंगनि इरांग द सोकपदगी मिमानद्रबसिंगसु लेंगा की थबक्ता कोता खाखनि मांग ताखरबा पुनमक खांदोनबा इंक्वायरी कमीशन अमना थिजनहनगनि एसटी एसी ओबीसी नहा सिंग लौमी सिंग नुपी सिंग द असुम वेल फोंगनगनि हाइबु वाफम यावरि अतोप पावमना मिखल नमितै सिंग अपुनबगी सक्तम कहन खिगद्रा हाइबगी अकीब लै लंगसाइ थौना कोकी सिंग नमितै सिंग मथक सथरकलिब लान असि लोइद्रिङैदा हौजि इंडिया लेंगाना तरागनि 5 सुब लोकसभा मिखल पांगथुना बहोनरिबा असि लेबक थिबनि लान मरम ओरगा पुनसिलुरबा मितै सिंगी अपुनबगी सक्तम मदु मिखल असिना मरम ओरगा काइखिगद्रा हाइबगी अकीब लै हाइना लंगसाइ थौना की कन्वेनर खेत्री राजुना फोंदोखरे कोकी मिलिटेंट सिंग मितै फुरु मुथनबा ममांग सही मे अहुमदगी सथरकलिब लान असि लोइद्रिबा फावबा मणिपुर मिखल पांगथोकपिगनो ला लोइरगा पांगथोकपिउ हाइदुना ngasi लंगसाइ थौना की यामलबा थौमी सिंगना थौबाल अमसुं कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट सखिबा वांगांगदबा बाइट रैली अमगा मरी लेना वाफम असि फोंदोखिबने मागना हाई लान मनुंगदा मिखल पांगथोकपा यानिंगदे लान असि लोइसलबा मतुंगदा मिखल पांगथोकपना असुंबो ओइगनि लान मनुंगदा मिखल पांगथोकनबा थौरांग तौरकपा असि इंडिया लेंगा की अरोनबे एजेंडा अमा लेब्रा हाइबकी सिंगनबा लै ला लोइद्रिङैदा मिखल पांगथोकपिगनो हाइना लंगसाइ थौना की मैकेदिगी केयारग हना हाइजखरबसु लेंगाना नमफुदा मिखल पांगथोकनबा सेंट्रल फोर्सिंग लाक अमगी मयादा थाजलकलिबा असि मियामबु सिंगनबनि हंदकी मिखल असि लमदम असिदा पांगथोकतनबा मियामना मिकुपना हमसिंगना लेबियो लोकसभा मिखल असिदा सरुक यादना बोखनमिना साइखि मांगना मखा तारदुना मिखल असि नमफुदा पांगथोकखिबदि याय मिखल असिदा मिरेप ओइरिबसिंगना मिखल माइ पाकनिंगबदिगी मसल अमसु मनी पावर सिजनरकदा हाना लेजरिबा मितैगी अपुनबगी सक्तम मदु कहलकपा याय था 13 सुरब लान असिगी फिबा मियामना हेंदोकना खंगी इरांग असि लोइद्रिबा फावदि मियामना सुमिखल सोकतम थोकते सरुक याफामसु थोकते मियामना मुना वखल तबियु
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯍꯧꯈꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯕꯥꯏꯠ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤ 8 ꯊꯨꯡꯅ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨꯗ ꯂꯝꯊꯨꯡꯐꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯡ ꯐꯨꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯇꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯛ ꯅꯥꯇꯦꯈꯣꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6 ꯇꯥꯕꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁ.ꯄꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯖꯤꯅ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁ.ꯄꯤ ꯑꯣꯞꯁ ꯕꯤꯅꯣꯏ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯑꯣ.ꯁꯤ.ꯑꯦꯁ ꯕꯤꯔꯂꯥꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯇꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯛ ꯅꯥꯇꯦꯈꯣꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗ SMG ꯀꯥꯔꯕꯥꯏꯟ 2 36 MMK 1A ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ 3 ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯐꯥ ꯃꯤꯄꯨꯟꯗꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ ꯐꯒꯠꯂꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯔꯤꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ CEO ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯤꯞ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ CEO ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯖꯨꯋꯥꯅ इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के मरी लेना सिग्नेचर कैंपेन हौदोखरे लोकसभा मिखल की बोट खोब मीटिंग तब नत्रगना फिराल सिंखत यावना मिखल के मरी लेना थबक थोरम सिंह ग्रुप खरना थिंबगी मतंगदा पॉलिटिकल पार्टी नत्रगना कंसर्न इंडिविजुअल की माइकैदी की फॉर्मल कंप्लेन अमत तौरक लेत्री हैना CEO प्रदीप कुमार जुआना फोंदोरखली वोटर सिंह अखी अखंग लेतना मिखल नुमित वोट थादनबा सिग्नेचर अमदी इलेक्टोरल अवेयरनेस कैंपेन असि लंफेल पात लेबा CEO मणिपुर ऑफिस ता पांगथोप थोरम अमदा फोंदोखिबनि कैंपेन अदु हौदोलबा मतुंग पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा CEO प्रदीप कुमार जुआना फोंदोखिबदा मिखल की कोड ऑफ कंडक्ट थुगाइबा यावना मिखल ग मरी लेनबा इशूदा युमफम ओइरगा पॉलिटिकल पार्टी खरदगी कंप्लेन तौरप लेरे मरी लेनबा अथॉरिटी सिंह यिंगसिनहले मरम चाराबदी सब चाब एक्शन लौगने की माउना मखा तारादुना टीवी डिस्कशन अमद मिरेप अमना मिखल की सना कंगलन वांगद वाफम खर थमखिबगी थाउदोक मरी लेना केस अम सुलखले मेरेप अदु मरी लेनब लोगी सेक्शन मनुंगसना थमली रिलीफ कैम्प द लैरिबा मियोय सिंगी ओइनसु अखनब अवेयरनेस प्रोग्राम क्या पिखली इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंगी ओइना अखनब पोलिंग स्टेशन मौद्रगा मरी सेमले मिखल असिदा मॉडल पोलिंग स्टेशन चामग 19 लेगनी मसिगी मनुंगदा पोलिंग स्टेशन मौद्रागा मथुपै नोपी पोलिंग पर्सनल सिंगना मैनेज तौगनी ECI ना जनरल ऑब्जर्वर अहुम पुलिस ऑब्जर्वर अनियमदी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर मरी मिखल असि यिंगसिननबा स्टेट असिदा थारखरे हाइना फोंदोरखी मखा सथरक पोइना तो पाव मना मलेम थोंगामगी मखा ताब खोंजंग हौखरे मणिपुर थोकलिबि इरांग असि अथुबद लुसिन्दुना तंगदु लेताब हंजन हननब स्टेट अमदि सेंटर पालिब लेंगाकना होनौ हाइबा डिमांड तौदुना मलेम थोंगामना सरा हेनबगी खोंजंग मखातना संगसिन बाउखरे ngasi Imphal West District ki manungsana leiba lambai khongnangkhong apunba lukki sanglenda malem thongamna ma ki sara henbegi khongjang sathaki bauki ma ki khongjang asi gi manungsana paso AC gi MLA sapam kunja kesor gi terada leiba yumda memorandum ama pisinba satpada MLA masale lamdabadagi sure adu PRO da pisinki tungna paumi sing unabada malemna phungdorakpada wangna pisin kiba sirol adu maru oina lamdam asida thokliba irang asi lusinduna ingta pa hanjin hanabagi damak maagna changshiliba khongjang asigi saru amani pisin basirol adu da Prime Minister Narendra Modi na Manipur laktuna lamdam asida santi lehna na bohonabada koki militant singa center ga lainari basu atubada laukthokpa amadi irang lusinduna Lok Sabha mikal pangthokpa yaning di haiba wafum yauri yaki amaromnana तंगदु लेताब मणिपुर ओइरब खक्तदा मिखल सरुक यागनी मोरेगी लंजेनरिबसिंग कोकी नरको थियोरिस्टना तोखाइब एडमिनिस्ट्रेशन तांदन लंदारकपदिगी मियोय क्या लंजेनदुना युंकै क्या मै साक्तुना मिसिमिना यावख्रब था तरामत हेलबि रांगसे लुसिंदुना ओरेशन प्रनब होनबगी मुहत्ता लोकसभा मिखल थवाइ लुपसिलकपा सिमक मणिपुर मियाम की अवाब खंगदबनी हानगुम तंगदु लेताब मणिपुर ओइरब खक्तदा मिखल सरुक यागनी नत्रबदी मिखल सरुक याब ngamloi haina मोरेदगी लंजेनरक्तुना वांगजिंग कोदोमपोक पीस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अमदी वांगजिंग लमदिंग हायर सेकेंडरी स्कूल हांगबो रिलीफ कैंप सिंग संगजुफम लौदुना लेरिबा मोरे मियामना फोंदोरखली
Wangjing Kodong Poppy Sport Complex the Hangliba Relief Camp the Lady Moregi Miam Namadi, Wangjing Akwe with the Labor CSO, Club Organizer Madi Wangjing upon Mamera Pai Bilop Kimiam Guluina Mapang Tokuna, Manipur upon Bugi Saktam Kaip, Yaru Haina Miam Gidamak Tawaka Krabat, Hausingi Mapamda, Minute Ani Tumina Leptuna, Ikai Kumna But Pagaloina, Hekaleka Chutamki, Loina CEO, Club Organizer Namadi Wangjing upon Mamera Pai Bilumna More de Gilanzen Raktuna, Relief Camp the Lady More Miam Gidamak Lepli, Makatana Su Angamamating Pankigani Haina Fondorakli. Makasa Tarak Poina Kanglay Paki Mairagi editorial Miam special container Moina Lokusarakanda Signal Sigi Makegi Miam the Tamzage editorial Kalamdigi Lokusaraga Karamba Mirepta Port Piraga Manipura Tokli Lana solution Mangamgani Hybrid Miamna Kandapamtoi Narendra Modi na Prime Minister Oidingai BJP Lengak Sasa Ladingai the Manipur Miam Nungai Horo Manipur Kangadavadi BJP natana atai political party amata leiti haibisi Manipur gi lenga mapu oiriba minister na yamna pungning pe na haijak wapne adubu nainingai oiribadi BJP gi lenga matamna Manipur miam nungai ribra karamba phibam da haujik leiriba gi haibisini BJP lenga na Manipur gi damak tungan yefana ba thabak thoram kaya lepa leitana pekhalakli masigi manungsana Manipur inner line permit satna haliba asisu BJP lenga ki khudol ni haiduna Manipur lenga na safuk saribani adubu BJP na Manipur ki damakta aphaba thabak kaya marum tauba tarabus kari ki damakta Manipur kanglup ani ge asobu lan thuganduna hausing Manipur kangkhong saibi ki phium da lehalibano Manipur ki thokliba kanglup ani ge sathirab lan si tha taramati farab phawba double engine lenga na lusin bangamdre Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na su wahi ama phawba haidana haujik tumina laisinduna leiri masina taklibadi Bharat lenga na Manipur miambu Nungsi Hairibra Amadi, Nungsi de Hairibra Haibadu Manipur Miam Amadi, Manipur Langana, Kangpam Tokta Bra Haibisi, Lebak Miam Giwahni. Manipur Tok Liver Satirab Lana Solution Ringayasida, Hausi Taragani Pan Super Lok Saba Mikal Pangtoka Dore, Mikalasida Manipur inner Amasum, Outer da MP Mirep Oina Tadok Libasingi Marakta, Outer dana NPF ki Mirepta BJP Langana Sokolivani. Maduna outer gi mirep asibu outer gi voter singna mai pakan biu aduga inner Manipur gi wena BJP na thatuk libe MP mirep asisu mai pakan biu asumna MP ani mak mai pak patara badi barata amuhana BJP lenga ama semduna Manipur MP ani khudol tawdun Narendra Modi bamuhana Prime Minister ohen ngamngani haibisi Manipur lenga ki lenga mapu oiribe singna Manipur miamda mangjunana kyarag hana haikra pawapne aduba lebak miamna hausik hangliba wahang ama oiribadi Bharat lenga amadi Manipur lenga anina saukthok sauna mapangal kana leina Manipur thokliba kanglup anigi lanasi karigi damakta loisinana bokhona bidribano aduga lan thokliba misi mina aduki matik nangliba Manipur gi miamna laitapam khangdana relief camp kaya da sangjapam lawduna leiringai mar asida Lok Sabha mikhalbu Manipur lenga na taramna oktuna karigi damakta mikhal pangthokna bokhona ribano lan manungdabu Mikhal Pangthokpada Asiang Mikhal Oigadra, Botar Oiriba Miam Punamak Maning Tamna Aki Akang Laitana Mana Palms of a minute the board Pibangam Gadurira. Manipur Miam na Hanglibu Hang Singasigi Pakum, Paralenga Amadi Manipur Lenga Anina, Amata Pidana, Ngami Haduna Nampu Sapugi Mong the election Hector Pangtonava, Honabasi, Democracy Pazaraba Masa Adu, Tiana Honabani Havada, Toina Laloidra Hainakali. Say Karagi Mamang the land took Punjab Amadi Assam state credit Mikal Tashilagabasu land took Li to the Mikal Yetulaga land or Matung Mikal Pangtokiva Kayash Lake Rabane Aduguma Pazava Masat Adu Tamduna Manipur took Livakang Lupanigi Satiraba land Sibara Langa Amadi Manipulenga Anina Kok Sung Sinaduna political solution Puraglava Matunda land Sinning Lushalaga Mikal Pangtoklamba Taravati Barat lenga amas Manipulenga anibu Manipur miam na tukimatik thagatna namgadabane loinana asyeng balenga mapu singni haiduna su sakthok sagadabane adubunga sidi miyamna khalliba sumba sengbu khalasi ona tainab the land thokdiba Manipur da MP election pangthokna bohona ba haibasida Manipur miyam bu asak pumaida langsinba kum thokpugum tawre Oiriba Piba Masi Manipur BJP Lenga Sina Taseng Tasing Kangpam Topani Adobe Kangbi Gadaba Lenga Mapu Madi Lenga Roising Kangbi Drabanina Lan Nang Liba Manipur Mikal Pangtopa Sina Asingba Mikal Haibadi Oigadaba Mante Maduna Lenga Sina Manipur Miam Asumba Asing Balambi the Lamzing Biri Brana Tragana Mahogi Aning Bapam Tuna Bohona Ribra Haiba Leva Miam Housing Matam Lading Ashita Wokal Kantavasungani
Maka Heitharakhre Lycypriya Kangujam social media site ama oiriba Facebook ta mangna share torpu wapom khara thagalak mem na thamjagi. Angang ni hairiba idi India gi anauba air pollution law ama siamad English ngani kun asauba thodang lojki amadi sauraba Bharat asida law ama satna hanwa ngamjaki. Engonda saibiri ngai ahal oiriba candidates amadi akhang ahi mayam singasina amukta Manipur kannanaba law ama ta pass tawnaba honabiko. Maitai ST chanba khangde ama khangde center na tauge hairadi karisunati state ki recommendation su sangde parliament na pass tauba puthok su sangde central cabinet decision dauraga direct president of India na sign tauraga ordinance oina satnahanwa siyai tauning dabagi taurini tauge di loina taubiyai community amata tanabagi mathau tade maitai ST salli haibigi moin irang hoge haurab the blockade numit kharani tawdu mangaire atai lambi leiti sahi ama lan tawdi saru tha ama blockade tahon khibana phai moigi new cookie ST da hapada atai ni irang hokibro maitai tanaram bro ai hakna India da aigi marup singa fight tawraga India da anob air pollution tackle tawna law sanaba hoki English ngani ka kundagi madu recommendation yaudana parliament yaudana tawkhibani pressure digi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯈꯤ ꯋꯤꯊꯤꯟ 2 weeks of ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ